O re peke u watulo atu mo e talamalo e whanua mo e lotu. Ia talangata pe mua ia te au o whai ki tō mama. Pui ang he moho weiki. Kai atamu ai pangai o eki ke whakakato ate whatongi ai kau ofisa. O whahako e tau lato e whasapate e pongpongini. O whiawhialahi ke u whafofongai ate kau ofisa pongpongini. Ai taritari loto mawhana, taritari whiawhia. Lau maari e koto ape tau kau whataha e pongpongini. Kai ke ngatai ko whatonga e kua ai fofonga fo'ou. Tau kau whataha, tau ahe. Wa o te taritari loto mawhana ki te motolu i pongpongini. Ia ko e mau loto ia e hoko e tau lautohi whasapate. Ko e tāpuaki ka te tau tolu. I he tau whanonga au whai me taimiki i tāni. Ko e himi kua whiri ke whakakato ake e tau kamata ake e tau loto mo e tau whakamalo ke otua. Ko hono te au mani mahimi. Te au mani mahimi. Ka mau ia pa mu kātake o mea hake ke tau hiwa. Lau maari e maa oni oni. Whakawhia maari e mai. Ho awhi o topu tapu ke whakawhanua. O kātake o mea hake tau hiwa. Te whawhike mo mea te alunga, kau whawhia ta niwa la kaitu, kataki mo au whaimaha tau lotu. Fon ki mau tolu aki ho ngā kelesi alo. Whawheta isi sua whanelei kua kai i whawhekau i he tine la tō whasāpate e te mau tō no kotoa ai ngā karasi.
si ngahme mau ko le na na mari ke ni mai ta ke kina ki mau ton ngao te mau fa he a ko ni e whakafono a whek mau tolu po lau mari e ta ke kina ki mau tolu ki ho mo o ni mo ho to tonu pa mole mole e ngahi tono no ko to mau ko le ne karai sko al ko mau pa mo o e ne Sa he taimi ko ni ke tau tano fa misnale ko wa fa fe ta kasani ta merino ke ka tang mai ki muan fa te tau tano malo. Good morning, church family. So today's mission story is titled, I Need You. The story is about an 11-year-old girl named Faith. Faith lives in Trinidad with her mother. She had no siblings and her father lived somewhere else and only visited her once or twice a week. Faith's life started to get bad when her mother got rushed to hospital and had to have emergency surgery. The mother then had to stay in hospital to recover. That meant that Faith had to stay home alone for 6 months. Even the neighbors didn't know that she was at home alone. When her father did visit and ask how she was, she would just say she's okay and she didn't say much to him. Sometimes he would even give her money. During these 6 months, Faith had learned to cook and lived on rice and beans, and when that had run out, she lived on bread and what little money she had. Faith attended an all-girls school and got severely bullied. She began to hate herself. The bullying had gotten really bad to the point someone had told her to kill herself. She started believing all the things the girls at her school were saying. She started self-harming. She would cut herself with what she could find. Her grades at school were dropping, and one night she couldn't do it anymore. She used scissors and cut her wrists until they started bleeding. She started feeling dizzy, and when she felt like she was going to pass out, she heard her mother saying, I need you. If you go, who will I have? She forced herself up and wrapped her wrists up. The next day at school, the teacher noticed her wrists and asked Faith what's going on. Faith unloaded and told the teacher everything. The teacher took Faith and looked after her. Once Faith's mom had gotten out of hospital, Faith told her everything. The mother had asked her to promise her not to do it again and reminded Faith how loved she was. The mother started taking Faith back to church, and Faith repeated school the year again and began to make friends and respected amongst her peers. Looking back, Faith knew that it was God that had sent the Holy Spirit to speak to her that night she tried to take her life away. Faith continues to share her story and wants young people to know that if they are going through a hard time, to put God in the center and everything will be okay. Church family, this story is a reminder to check on our young people and to always be kind because we never know what someone is going through. Your 13th Sabbath offering this quarter will help bring hope to young people in Inter-American Division. Malo. Sai fa malon ka kasanit ni om lele ta ta no fa misnale pong pong ko ni. Ko tai mien ke ta wes la tonto pe te kamata me he kalasio no te ta to fa o se kalasio aki. Ko ko be he kalasio no ma ho wes la loto pa ka ta ka travo. Ola mai. Malo pito kelas 5.
Malo apito. Kelas tolo. Malo apito. Kelas tolo. Malo apito. Kelas lagi.
sipi betau kaea one humua kane toho peke au tulu toto si fafonga oi hawa kane si whakamamaua kia kalauni tala-tala ki hana whawhanga kai makulupe sionolo I mata tulu toto si whawhanga oi hawa kane si whakamamauma kia Tai whakamalo a tēni ki he kauhiwai koinonia I he hiwa mālia ko tau whanonga I he pongpongini. O kua tēnei whakawhawhi ki he aahi me kai ngā lotu whāhewa, ka take o lotu kamata mai tau ako lesoni. Malo.
Kalakai koe kau te wak, a kola kola te kau. Tana moa ke a, te kau ilo ai e te kau e kulu. Mai tāre ki ta ka pau tau, haka i kola kola, e hoa, e tuke pau, hapa e pau ai kulu. Mai tāre ki ta ka pau tau, e hoa koe, pa korea e wak, a wak, pamu. Nah, bimbing hangai, supaya dia bisa kau siapa kau
mea toko nui toko he nei kilo kai ue nei na suba ko ue na ka ka me ni i vai vai me ko ma ko na le soni na le soni ka su ko me ai me ko ma ngai ai ki mo ta ko wa ni ta ai pa o i lo be mo ai ai ma ko ka
aloi ki pa besi dia bestahi ba la venia ki tau este fito ko tau eso mari fa ka kau ko ma ko ni tau eso ina hanga si suya ni hanga pai ki mai ia tala noa ai ni uhinga ko ko ni hanga o mai pa ta fito e ko hange ni ko hanga si su tau ka pa te ke la fe tau eso me hange ni ko fe pa ki fa ka kau o se ko to ka le mi ko tala noa ki le mon man ma ba mon man kai ma hau ko ke ko ma ko tau veste fito la ke tau veste fito o kui kai hamea itu i he tangata pe uki ai te ni whakauri ka koe ngahi mea o kuhau mea te ia o ia o whakauri pe la vene mai hange ko lawe te mea kai pena la vene si suia te mea kai koe mea kai o auri ki te ia are ko tau ngā kau o whangai whatau pe hau i ki tua koe ke are mea kai ki o tau roto he hame ko i o tau roto i tari whakakau kau mai ko hame ko i o tau roto hame ko i o tau roto mea ko to ape ko la ni ke tau leso ni kamata ko no whakamata la isi isu ai whakakau kau na kamata ni whakamata la ya me whakakau kau e ko whakaosinga mai ko ene whakamata la ni whakalau ko ngai kovi wa o mai ne ko tau hanga tau tori nga o e kovi e kula ni mai ke ya le unga kovi ke roto kovi ke tono da ko eni ngai ne na whakakau kau isi isu na ni hanga whakamata la ni sai pe mea kai manatu ko ma ko ni tau leso ni ko ma ko ni tau leso ni na e malo ni tai ni ko ya ai fa ka ha asiu te mo ko mo sentai ka pau te ke ala ko ke to ta ko ke te ma ya ko ni ki ka pau te ke pa ni to ta ko ke ha ke ni ko pero me na no fa ka kau asiu he ko me na ha ko fa le si ke fa ni na ka mai ka si e na fu i mai ka ko ya ka na o mai na to ke hange ko pe hanga si su o fa fe paki ai me ko na la na ke la ya si kan mari ta le si su ne hanga ta la me ko sai pe me ko kai kana ka je fi ngai ki ya mana tu e pui bana tu ko be la ni o fe ka ko ta ma te man ko ke kai na ka je fi ngai ke mon man na wi ngai ki ka kai wi ngai fa ka kau ta ko mari fa ka kau ko ni mon hanga si su aku na ki be aku mai pa mo ya mari re ba ni fa ka kau e te ne hanga re o mai ka ki tau tolo fa ka kau ke mahino ka ki tau tolo ko hai o tau tu ki ko fa ka kau e o te fitu fa ka kau te tau mo ko fa ka kau ki mai me tau to ka ko tau si ko ki ai pe te tau mo o ave e tau loto mo e tau mo ui ki he tama ko ko fa lo fa mo dana ki mai tu tu la he ngai me ke no dana ki mai ke tau tala no ko mai ke da hai ma ki dana ki ai Karison na winga ko kasi so kenai ai tu uli ke be akai iyo ai kausi ai na tau pehe ko kausi ke na wala ke be akai ai kau ta isiu no malai ai ko winga ya ko na pehe si ko na ke winga ya kana winga na to ni na ka ta ma e si su ai le ti ko ba ta ta kana ka ya kai e si su ka ta ngai tu tu me kai ko na mai he o tua ka tu me kai ko na na ai ko me ai na ka ta ngai si su ko ya na to mama ko fa ka kau ya si su ko tau to mama fa mai ka ai kau fa ri si e na o mai ka si su e me ko tau ha e me tau si o ke na la vega ni nai ka wo fi mai ke o to a ke o tau ha o tau tu e tau rea e tau tala noa e tau fa fotu nga ka ko tau lo to ha mama o ya ba me o tua ka o fe nga mai si su ke ha ke to e ka ko ko mo tau to ka tau wo fi nga mo si su e wa nga hi me tau no to ka e tau ui mo tau fa ka kau ka o tau ni hanga ya ko me ke ni hanga ta ke ki na ke tau to ke tau te mama o ka si su Eita, ya me que tocar me
Kana ki mai tau tala no ko tawa ko so ni ko tau tala no tawa tano wa fa kau ko ka fa kau e ha ya fa kau to o mo ko ko tau tala mo tau mai pa ya ko tu me ma ta fo ki pa me ni we me ata na ko ki tau ko io kwa mai no ngari le be ko ma ka tau ko ka tu ko ma ko tau so io Paolo ai me ko ma ko ka tau ya Ko ni ko mo ko ta la ke ko i be so ni ko no so la ni ke ma hu inga ko ki ke so ni ne ta mai ga do to ko ki ha ta ha ye hen de ni lo to ta tau fai ko to te tau ma we no so ni ro tau a ni tau fa ma ma a ko ko i pe u ge i lo lo to ai ho ni ko la ko ni mai ta pa u ma ma o lo to cái kiểu nó ta phố có thể đi ngủ có coi cái gì để đi ngủ ai thì người ta có cái hồ bơi rồi có bao giờ là làm mà để xuống cái bậc cao thôi thì tôi phải có là cái bây giờ không phải cũ còn biết cũ bây giờ siêu mà không đâu quá coi rồi Ko me a bua be. Si su mo setan. Apa ki lo da si su. O hai ha ki tu. Apa mo setan. Amen. O ke pa ka ko ma hala. Ka pa tau ki tono pe mo me ta ko ka fa le na ko setan le ki lo to mari fa ka ka. To ko me ke ko ma ho ko tau le so ni. Fa ka ka ko ma ho ko tau le so ni. O mari fa kau kau ya puya. Kakalia fa katonga momo mi akai ma ai fa ngatu. Kakalia fa katonga. Vesi wa fa ke vesi tolu no tala no ai go ke fe fine go. Ha ele mana si su. Ba ya fe fine ya. Pa mana tu na pila be ke le nai. Le fu ke mau ya o pito ya he dia ai no fo. Fa ka mata ka ke go ka kai si ke. Kone ka ke no ko dia no. Yo ka ka si tai. Hange ni ako ko na ni no fashisu e fa ka ka ko na ko le so me no fashisu e fa ka ka no fo ka mata ka e ha ko te lau ke besi te ke mai no pe tala no ai ha ko fe fine ke ne hanga tala le ka sisu ka mo ha ko fe fine pe ni ta i to hitapu na ne hanga i kuna ana hange una pe lau ak ni sisu ta po ke mo i fa ka ka ko ni pe na hanga sisu fa fa ka na i ta ke ko fe fine mari te ulau atu ai ko ngapo ya te ulau de besi wa no i ulau de besi wa no ke besi no ke ta fa no ke ko kiri ke fe fine me ko le am o sai lo fiducia pena ne kore ke te ya ke ne kapus ki tu a te volo ye no ta kana pe si su ke te ya owa e to ma ko na ai fa na e ku kai ngai to ai ma ai fa na mo ri ke fa nga ku ya e ya o pe ke te ko mo ni ka o kai ka o kai e fa nga ku ni e la lo ke na anga ai mom me kai ai fa mari e fa ka ka pa na ke fa no ke ta fe po ta no a ke si su ko mo ya mo te fine kana si su e la ki mo mo ai fa na sange me si o fa ma ka kai ka ka ko me ko ma ho ngai ta no ko ni ko tu ka mo bi taki ai fe fine i lo pe fe fine la ka ke mo mo ai fa na ko mari ko fa ka ni na hanga si su ne ngai a ke fe fine fa ta ko ni fa ma fa ta ko kuri ko ni ko ngai kuri ko ni ko ki pa ki ha ne ha ki sia ko kuri ni ya i be hala yang to ku ai fa ka ai ngau a for me hange ko ko fe ka hon o ate fa ka ke fe fine ka ko vi taki ko ai loto e fe fine mo ene fa ka amo ke fa mo ui hono o fe fine na taki fe fine ya o ku ke mo on ka pe mo kuri he kai mo mo ya kai mo ya i la lote ni me ka pa ko au fe na fa ka pe ka tani ni te hanga si su fa mo ui a hono o fe fine fa inga tui fe feka pe malo e ka pau ele pe he mai ko si su dele i fa ka pe ko si su dele ka pau ele pe mai ka kita da ka pau ko ta fa ka lo to pe ne si o gure pe he ma ta ka kita mahalo e va be ange e pu e mata pa ko o alu e ku ha
ka koe viviri taki ko loto fe fine na fu fie ma won he fe fine ya ai fa mo u ya sisu pe na tonu ene ha ke ko tama tonu na ha ke fai no fa mo me bravo fa wito fu ko nga ko ne so ke ta no fu fa ka ka wa ya fa nga fa ka u nga pe pe tali maria fe fine pe hanga sisu fa mo maria la fa ka ka yo Maria tali di famiglia. Con buon iki. Bukai e nga kuri ke na nga. Bukai nga kia. Nga hefi. Momu iya ka kai siu. Na tampu le o mau na kon. Ia ko ke. Ni kai e momu na te. Hai ki momo tu na ni ma. Ke na ni ka. Adesso i lavete per foro fatto mona. Lo che hanno vette non è la linea cosa fatto fanno. Per da un lo fa dai tempo ma così sono. Per cui io fa dai perché da un so bene fu. Poi fa nau fa dai per un autore che cacai una buona quella. La parte da un uomo fa cacao che te marino. Una che matala una fa cacao così. Che ave mai che ave che una che cai te bu ma ui cai ko una fa ona pulanga ko to ki tali mali ko na fa ko fi ko me ko lave fi ko no mo ko que não cai ko ma ko ki fa ka ko me Bona, bona,
Maria whakau. Ia i tāna ki me me tu kona. Mau ka pepe tau kau ngā kau whataha e hoa ni. Mapusai e ki ko ngai ko iai. Io te ita. Tameo. Te me te tokanta. Ako ko mehe ao hono hoko. Maria e pe tau tala noa. Maria e pe tau tala noa. Tangata nai whai ngata a kerea. Vestou taha ke vestou fitu. Pau ano. Vestou taha ke tau fitu. Tangata ko ni nai. Nai palo pare mai ua. Nai ha nai ke sai ni whano. Pere ke te lava wa. Ke lava ore. Mari e whakakau ko ni. E kono mone na koe hanga koe te sio koe pena stone pe ko spesi su ke tai kare o fipe le ya takai si su ya tai ka mo sai to takai foi to kan fo ko ke me a ha o taula ke mo tangata ko ko sio ke fakau kau ko no hanga no taki ya ke te pa ko ke ha o taula ke mo tama ko na lave ma paula ke ani na me ma inga te to lave ke ko ko tauli so ko ni e o mai ka kai o ko ka si su hanga fa mo tangata ko na bala pe ke ta si su ke hanga ko ni ngai fa mo ala mai na ni ha na al ke pe ha aya ke ya ala ke mata to ta ko ni pe ni fa kare to ta ko na lave ma paula ni na hi fu fa ka kau ko tawa tai na mo ui si su tama ko tama fano tama ko de kai ke sai ni fano o te i he feitu pa ku ngata kita e me ko te io kana hanga tupunga no hanga si su fra mo ui tangata ko na le fra mo ui ke lava fano he ko natura ya ko tau to ko tai ko tau fano ka ko o tau whanau ki tala noa ko ke o tua ka tau whanau ata. Tai whiau mo, oni meu lawe e toko wako. Whanau o peki ai ka koe peki ha. Koe peki o mo mai ia. Malo kupe te ringa koe, alo te whai koe. Pea koe hua whakakau na keke rea toko taha koe. Pea koe whakakau koe keke rea e lawe. E tonu ki ke a koe ke rea. Kana hanga si sua whai aine fu inga au koe ni mo tau mua koe. Te tawa tai na kita ke te. Ko mau tai ni kuno aviat ke whanau ka koe ke ha. Ke tau whini tau ke tau tari po kwa ke o tua. He lava e sisuia whai ho tau whakamu. Ke lava sisuia o ha. O ave ho tau roto maana. Ke lava sisuia whai e mea kuia. He uku ke tau atai na koe te tau atai na ke ha. Ke e whini whakakolu. Ka ko whakakau e nai te hawa si suke ni hanga fususi mai mana tu e ngahi talanoa whakatata na whai si su na ia e ngahi uhi ngai mo pēna na whai i muhi e ngahi talanoa whakatata ko ia ka kone omi talanoa whakatata ko i ke mahi te ulava whai ono whakaawa ho te ringa ke whanau whangai whakatapu ka ko vai he ha ku whi ngā tu ke ha ki whia si su whakakau e konga kone a kone tau e su o mahu inga e ta whanau ka e aonga e ta whanau ka pau te tatari sisu ka pau rewa ta whanau ki tau aia ka i kai ke au tau ka ke ha no aonga i o kua ki whamaku noa ia ko tau tēnā kore so te sio ko ta to mata se so mi dia mo na ne ko te no mo ta ko te lao me ko ko mai ni ha ya ko io Paul digo mo na ia o he besto fa ai ko se ve ko ko ma ki ya hang ha ge ye la ni o ma mo te he ke whaka, ai kone pehe ke whakaama. Ai koe whia mani o tau ngā ua ke tau tolu, ai koe ni ko whoki me me ngā ua. Ke whoki me kou ke he la i, ke hau kua kō ia i o mwha. I koe na ke e mani, ke koe ke ngā ua. Ai o tau ngā ua ke tau tolu i fō marangi o tau. Whenga ki whaka asia i tau wana si. Ka he koe ni koe lahi koe ka venga o hoa ka mai ki awe ia o
hoi atu ai. Ko asma ia wani ni asma he la wani su na ma ko ia si su. Ta ko fo inga we le le na fa ki fa mo u to ta. Ko ya la ki mo fu na ala ki ona ma no. Ki la ma. Ai ma ho inga bu de tai ne ko ni ai ta fa ya to ma po ya ni ta ko mo su ta ko. Ma po ia si mo ni ko inga we le le ni ni fa ki mo. Io le ke ke ma puhoi io ko toi tapo paula ma puhoi ko ma ko no ka ke toi so. te koia ka ko toi tapo ko taha na e mihi i he o tua i le mana wa o ska pa le ha tu kuang ke ke ma puhoi Abdul ki betul betul no betul tak apa kata tak apa tak mau itu ko nai ka to nai fa ka kau nai le tau mau i ki tai no 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 to mau ko se tau tai ka pa ta ki si ko tau ma ma tai he tu ma bu ya ko tau ma ma o an fo ma ma ri ha ke pe ai ko ma fa ka o si ko tau i mu ko tau ma ko po re ke le so ni o a ho ni ko ha a tau ko fa ina la ke ko fa mu tau so ni ini hanga si so tak mene kawa ko ngame kau fale si pele talan bo tokan ngire mani ke fakatup ai kau fale ke ha ape fo fo layo ka ko mi ako te na nga to ta na ki ko ia te vale no io ha ko ke mi an ai ko tala mai ka tau do o te tau ma he ha ka si su no ka pa o ke ha to ma ha ka nge ko tama ko no hinga ko ke na tu ke si su ke fa mo ui fa ka fu ai ko ne ko ma tanga ta ke sio ka ko ndai ko ke fare ka ta to ka kuia ya ki palo pale ha u be ko dia ya na si su o ala mo te ri ala ko ha ka si su ke ala ka ko e o te al ka ki ko na ka ko ke ko me ko pula pa ha ki ha ka si su e ala ta si su ka ko pa ya ka ka mo ui pe ha manakia me ha e mai oe manakia e tau te tala monu atu ko ngata ngai tau le son fai pa tau lot ko tau le son ke ka hau te mai takris ko le paula ke fa so ala si Dua So we can start from malo
Sai, o peke whakawhonga toa ki whamalo me au ofisa, i he kau whai ako. O tui ku i ta ofi e tau reso ni e ta naki, e a whamawhana a pitu. O tui o ku hoko koe tā puaki e anga he kau whai ako o mai lere tau reso ni, a koe mau kalasi, e mau ki hiki, e mau whai ako ki he nota maalunga au pito, o whaosia ke whakaupau koe ni. Tisu, o mo oni pe o tala no. Kai ki au nga ia, na ke teu e maa ki o whanau ki teu pere. Ka e mo ui pe, ka pau e toha ki momo ki ala pe. Ka ko taha ia whakaukau mauinga, wao sea ki tau reso ni. Tānoa mauinga e tō. Teu mo ui pe, au ko ofifine, ka pau koa momo ki ala pe. Oia ko whamalo lehet, e kau whai ako, i ka hau, te teu mai pe tau risoni, pai ke wilo ko hawha tu e kakai whiwhine, pe te nau to'o e tau risoni, ka mau teu mai pe. O hono ua, o ko loto pe ke watu e ki whakaukau nou koe ni ke tau ki vahe. Ko tau business meeting ko na osi, na u hiki ni mātu ka na kai ke mahalo ki sio mai kai whikau. Nai whihui maho inga ina i o mai meeting i o tala mai. Ko he hahalo fu mahu inga, e maure kooti e toko lahi, o ma lau tohi, ka te re kooti, e tuku e lau tohi. Te kui lawe no noa te he ku no lo pe tau taimi. O mahu inga apito ke tau pestaha. O no uhi ngā pe, ko ki ngā ue konu whahe ngo sekeritari, au hae taha ki mua, hae taha ia no hoi mua. Ko ni kamata pe lau tohi re kooti, ko ni osi pe lau tohi re kooti, ka kono mo ni eni. O kwa nge pe ia haki mea ngā ue, ko ki indicate pe ke tau ngā ue. Ke osi ko e kuata, o ku mau ilo, e ku tau unu ki mua, e ku tau unu ki mui. Ka kono mo ni whakatatau ke mea koni o maure koti, o koe ke tau unu ki mua, o koe ke tau unu ki mui, ka ku tau tu mau pe. Aia, ki au ia ko, mahu whainonga re rei pe. Ka whia mau ke tau unu ki mua. Koe uhinga e taha, ko taimi ko kulawa ta e ripoti, pa ke tau tu o whanongo peheni. O kou kau he toko sii, pe o kou kau he toko lahi. Te pongpongi, pamalo ke hiwa ko ngonia, na toko lahi mai mumoni whaafofa, pamawhana. Pea, koe whakau kau ia. Ka pau o kou kau he toko lahi, e whenga hui ka hau ke kau he toko sii. Koe haha no uhinga, koe tau himi utala mai, koe hala lahi, o ku whanonga e ha, lau iafi. Koe hala whasi koe ha, koe poto pe e anuai. Pea kono mo ni ia, a ki mea ngā ue koe ni, ke ni hanga tala mai ka mautolo, ka ni talat ka mautolo, o whewhi tu u ke iai, ki indicate pe. Ka pau ke kau he toko lahi, he toko lahi mau pe, a hala whalahi ia, koe hala iau. O koe ke, koe hala ia, o tawa taina. O koe ko hala whaiteria. O ke tawa taina pe koe, pe te ke mohe to ki hao yongo furu. Koe hala whaalahi ia. Koe hala whasi, koe ngā taa e a kahe ka fuhe pungpung, ka koe poto pe e anu. Ono, ai kono whalea taha e tau ripoti, koe whahinga ta tau pe i he sāpate, o koe ke mauhiki hingoa, o mauhiki pe toko lahi. Ka koe ai whakaamu la te whasāpate, ke mau laua te mau ripoti, pa ke tau tu whakaukau, o kou kau he toko sii, e kou kau he toko lahi. Mahalo koe ki whakaukau pe ia ke tari e whehui, nai ki oho wale mahale mo sekeritari he o ate whehui, na kai ke ne lava tari, ka koe tari eni ko o atu. Ko hono ua, koe ka whanongonongo koe ke hiwa, pa malola he pita ke koe no nia, koe aho nia e klasi ulo aki. Ka koe ke uilo pe na e area taki, koe whetong, pe koe kore pe ia. Ka ungo uilo, koe tautu koe a klasi ulo aki, koe tu atu koe no nia ni nai, na e talavou pe he pe klasi ulo aki he nau taimi. Pana nau re o re rei pe he pe ho nau taimi. Ai kono whakarea e taha, koe kalasi ane kau star. Pea koutu i pe koe whetongi, pe koe haka te tau toe whanongo pe ka nā tolo a muianga. Mo katake sio ke tau notice board, ko wika hau e hiwai wimeni, wike hoko mai e hiwai kalasi ua. Pea koe tau hoko atu e peke ose a kuata. Wike hoko mai, o wika hau kata, ko paula he wika hau e. Ia, kato ke hoko mai wimeni.
Mahal ko ia musio kiai. E hoko mai pe kalas ko ni, mo kalas ko e, dan fa'ao se tau kautala mo. Mahal ko tau ki whanonongo pe ia, ka ko whamalo lahiat, tau unu mai pe, tau wofiang ki o se tau, whamalo atu he mea kotoa pe, mo tōna mo, toko ni mai ke tau lo te whasapati. Ko e kimo te ame tahi watuku, o koe nei ai hao aho, te ko hame a whawhamalo, ko taimi e, rolo tau ngahi wea kauhiwa. Malo.
I muani, o kia e mea o whawhakamalo, a fue a vi, pamili mawhileo, pe pehe fok a Ben Melino mone family. O kia e fok me mea o whaaho a Kasanita Melino, ko hoko e nene tau tahanima, pe pehe fok a Anamaka ko hoko e ne tau onongo fulumanima. O koa tēnā e whakawhi ki he taki eleta, ka taki o lotui mai ngahi whelaulau koe ni ko omi ki muani mo whakaose ai pe e tau lautoi whasapate malo.
tau tari ke ai hiva siasi. Mo ka taki be ke tau hiva mai ka ku atu tari lele ka motolo no kotoa. O fofonga mari mai. Ke tau amana ken ke tau hokat ke tau malanga. Ono ni mahimi famole mole. Tolo. Asnate, u mai hate noa ke malohi mai. Upua, ua. Ke whakahawa atua. E mini tau whanonga I ngai whaingata o nā. Ka whawhetai, wai eiki, o kune whakawhi ki tau tolu. E ne hoko ia ko tau whakanonga, e ne whakahua ki tau tolu, ngai whetu o whi maari e. Eiki ke whakahawa atua au. Asnate ngā fo hiva ke manaku ki ai. Ko wawalu ka taknaite. Aha, ua.
wan ki ngai fofonga mari mai e ko pono wan ne o ngo o ngala tolu Malo au pito. Lau maari e maoni oni ha ere hifo a fio ho kakai yo sayone yo sapate e whai ho mau whakakoloa mei loto ki toa. Amen. Tapu moe o toa o kua fio heri lo. Tapu atu ki he whanau moe makapuna o Hawaii. Tapu whoki ki he tangatai ki whaiwhikau. Tapu ki he tātaki. Te whatapu ki he kau maulakanga ko toa PSSC. Whatapu ki he lahitaha o au ki he sitaha i he pongpongini. Ko kore pe mua ke ngofua pe ata e pangai o ki he pongpongini. Ke u whakakato atu aku ki whatongia. Ke taritari rerei ki tau tolu. Ki he whiohi anga whalau maarie. O e sapate koini. Watua e taritari loto maafana, taritari loto fiefia, taritari loto honga ia mo oni, ki he lau maari e ko toa pe ko tau te fua i saione e pongpongi. Kai ka ngatai o ko fia taritari mawahe tangatai ki whaifkau, tau ongo i mau pe o ku kakato, ko tau api he nei heni mo ki tau tolu. Whaifkau ko atua e taritari loto maafana ki e te koe. Ka koe mau whakaamu ia e hoko e koloa wholowhola e pongpongini. Ko hamea ke hanga omi ki tau tolu ki tau toi ofi angai ki ho tau iki. Taritari mawahe whoki ki he kau hiwa e pongpongini. Ia koe tau whakaamu pe e hoko e tau whipaupou aki. Ko hamea ia ke lelei whakaluku fuai. Aki nau tolu ko ofa ki hautu. Te whakatulo wat whoki ki he ngahi loto whareka pau watu ai Polokalamani. I he ope, patawange pe te tau kauwhataha, ia koe tāpu aki ake te tau tō. Tungua ke kamata ke tau hiwa mo e whakamalo ke tau otua, e tau hiwa i hono te au wanonga fulu ahimi. Taha ono noa ahimi, te uspela tupe ko pulaki, ka hiria mo kataki o whakaongongo mai pe ki he tau mea rea.
taha o nonoa, alu aki mo tolu, alu ki mamani kotoa pe, pea whakalotui ai ngahi pureanga kotoa pe. Taha nonoa mo mea ki tau iwa. Wafki mo mea ifkilalo taulotu. Si hova sa pao tie, koe hau e ngahi hau, o taloni o kutuu i he tau kakapawhau. Mau kau whakataha pia moe kau angelo, i he whakamalo ki he awhiona, he koe tupu i o tua. Mau whakamalo ki te koe, he koe o tua koe o ku fufu mata ki ai, ai selo pimi, mo i sela fimi o lotolangi, pia nau hiva whetari aki, o ku maa oni oni, o ku maa oni oni, o ku maa oni oni, asi hova e ngai kautau. Pia he pongpongini o ku ikai te mau ilo, pe te mau tuu mei whee, ke whai ha whakatau whola ki he awhiona. Kai whakawhetai lahi pe o mau lau maari e, i he ofalahi alo tolangi. Whaki mai alo tofu pe taha na e whakatupu ke hifo ki maa mani. O pe kia ko uhi ko e whahinga whaianga hala i tangata. I he pongpongini ko apa-apa ngofu ai kia teki mau tolu ke mau talamea ki he awhiona. Mau whakamalo mo whakawhetai. E o kulelei pe tangata i whaiwhikau mo no whare. Lelei pe re tātaki mo no whamiri. Whakawhetai anga maulau maari e he o ku ke iongo maari e pe a saione. Pe a kuongo ai a reo i whakawhetai. O tua aku mau lotu atu he hou a koe. Ke whakamalo o makatuunga pe i he ofalahi a whiona. Talamai o ku kovia e tau tangata. Pea kuongo a ai kuonga. E ko hai atoi o tua te maunga ki ai ka koe a whiona pi. Koe whawhetai anga ia mau lau maari e he mau ilo mau maa ua iki ofa. O kune tari e mau lotu pea kau he mau mea kotoa. Pongpongini o mau whakamalo atu ho tari lotu. Aku mau kei lotu atu pe
Ai onga whare o e mamahi. Whare mahaki ki nau tōlu o kunau i he mohenga e mamahi. Ke api pōpula mo i kau hopo ate. Ke au pe ki ai o tōku mafi. Taramai o wholawholaka gāla ki ha mea. O kuofo ai e mau moui. Pea koe mau lotu eiki ke whai ha mea whakaofo ke mau uofo ai. Pea mauanga whapapau i o ku mau tauhi hatoa o ku moui. Pongpongini ufoki mai mau lotu ki niu wakai. Ho tamai o eiki. Pea mo e tokonaki. O amanaki ke mau kai mo inu whakalau maari e ai. Pea ka whai ho mau tōka ki ke hange hakngou e o hena ke mau winu mo kai whakalau maari e. Pea ka iaha mau foki me whakatahaanga koeni. Kui kai ko ngahi nge sipu maha ki mau tōru. Kai ko hipu ko whonu mahu o hua i he lau maari o e awhio. Lau maari e haa ere mai, tō whahata puaki ke mau tofu ai. Koe mau lotu i e kalaisi isu ka ko mau whakamo ui. Amen. Kita miri ke tāna ki e tau ngai mea o whape pe ke tau huai ang furu. O whawhi e ne kau tikoni ke nau lava mai o tāna ki e. Maro.
Kita lotu. O dua mafi ga mau tamai fa he vani a fiona. Au fia vinga ma hui ki e whamalo mo i whawhita i e pong koe. O hi koe taula maha o whai ma mau mo ui o mau au sia ma e pong i whakakoloa koe. Pong inu mau hapai hake e me ofa o tuku i o mau hao. I hape mua whai tāpu kina ngahi nima ko tau pēna nau whai e whoki. Ka pēka ki nau tolu na kai ki mao mea ki nau whoki ka nau whoki piho nau loto. Tuku moa ke hoko e ngahi waiong fulu mo mea ofa ko ni. Ke tokoni ke whakaosi a ke ho ngawe. Kai tāpu kina ki mau tolu pa ke whamore mau tono no ko tau pē. Mau kore katoa ngahi mea ni wafa alo ko sisu klais ko mau whamu ui. Amen. Ka maari e koe ni wata e whawhi ki he tōtahu na te teo e tala noa mai whanau. Ono tai mien. Sai kolaten ke whanau, ke mo mea mai ki mua whamoimola. Kids, come. Sai, good morning, kids. Thank you. Sai, kata ki tala no e pompong ini, o whea ake mo ki tamasi I tawawe. Who knows here that someone that's very, like they get very angry really fast? Johnny, do you know anyone who gets angry really fast? Dale? Sai, ka hinga ki tamasi ko ni ko Jack. Pea koe ka whaha mea ia e paupe kei whai fuhu ia ko uhi ko I te ita Jack. Pea hawe ke taime ku ita pita Jack o kulea ko vea ki ne whangi wheleni. Pea tānga lewa ne tamai. Sai Jack, koe taime ko tau peo ke itai alo toa ki whao o tuki he ki a koi mui. Pea ko ita pea Jack alo toa ki whao tuki he a e mui. Pea whatonga e tamai koe ape taimi mo si ange whao ku tuki e Jack ki mui. Tānga lewa ne tamai. Sai, alo tō ka tō mai whanki whao na ke tuki he a. Pa ke siu ke a, o ku hae a. Tānga Jack. Ko a o e taki a ke a wāwa. Tānga lewa ne tamai. Te tato e lawa whakawha e ki a, tānga Jack ia. I kai, ko mau e ki a o keke toi aongai a ia. Pau ke holoke a pata tok alo kumai ki a whao. Tānga lewa ne tamai. O pehe pe tau wā mai kakai. Ko e lahi ange tau lea kowen ka nau tolu, ko lahi ange o mau e tau wā, I ke toi lawa whakawha. So kids, before you speak and before you get angry at someone, always pray before you say anything that will hurt your relationship with your friends. Ko ia pe, alo whanau ke malanga malo. Sai tai mini ke tau hiwa ngawa, pau tau fia e hoan, ku tau mau he ne hiwa siasi, pa tau e whaafi pa moe kore ke kau hiwa siasi, e o me tau hiwa noa, malo.
Pea rea kotoa e siasi. Amen. Kai ke ulahi whanonga ke emeni. Lahi whanonga kia malo. Pe koe uhinga malo ene au ki mui. Malo ene lava. Na e hau e hiwa he pongpongini. Na e kei te hiwa e kukau toko ni malanga. Na u whakalongolong. Ai ka pa na e hamea na e hoko. Na e kei koe kau tama ia koe ni muane. Kai kei gange koe whakause hiwa. Haleluia. Tau whawhitai kotoa peke o tua e whataulama e tau mui. O ne hanga tātāpune ngahi matapao e whai ngata alo tonga e wike. Ne hanga whakawa hono saione i hono sāpate ke teu ke whiloha ki pa mohono kakai o kui aka hono wafa. Pamiri ngarutuku i palataisi. Teu atu ke haere ngaua mai a Jesu. Malot ke kau tikoni me kau tikonesi ke teu tau saione e whakafo ofa. Ai ngau e whakafo ai o tua e whakatupu. O tau mata e pongpongin. Whamalo fuki he tai rego o mo. Pea ko kore peke o whamalmalo atuai. Tala whakatap. Ko si ono hawha ki ka ta mo ke whakakoloa ki tau tolu pea mi ha folofola i he pongpongin. Pau ki hena ho folofola. Ko ki lai atani na umau ko tongo taha nai alu he fu waka meiri nai tok tau pe ki tonga i he weekend pe. Tongo taha tonga beeni nai alu ai. Ni hanga o whae fu i lai tā ko ni o tuku mai me he fu waka meiri i he e kai pa me taulanga ko ni nuka alofa. No kai whakafofa. Ka kutea pa me taulanga ia, o te whakafofa nge, o te kai wakai ki ai hafofonga, pe te kai whanonga hateringa hono tala noai. O e mātanga ko ia. Whakaukau e pongpongini, o to e pa me tohi ko ia e palofita ko Isaia. Isaia, wahe hono ono, pa koe ulua ki hono walu, kau tau kei whanofona ki tau tolu, tau osi ilo ki tau tolu, ai wahe koe ni. Ka ke mui pe mua, ka tuku ke ulau atu. I he tau na e peki ai au saia, ne mamata ki e Sihova o afio i hono afio anga, ko maolonga mo hiki hake. Pea ko hono kofu tō tōlo wha na e whonua ia e whale lotu lahi. Pea na e tui o lunga e se la fini. Na e taki ono hona kapakau. Na ne whakapulou aki hono mata, ai ua, ufi aki hono wae ai ua, pea ne puna aki ai ua. Pena na lea whetari ake o pehe, o ku mao nioni, o ku mao nioni, o ku mao nioni a Sihova e ngai kautau. O ku whanua maamani kotoa pe i hono nau. Pena e ngau e ue ngai pou e matapaa, i he reo o ia na e ui. Pena e whakawhanua e whare i he ohuafi. Pena ne utoki pehe, ko mala ia au he ko auha, ko e uhi ko e tangata lo ngutu ta e maa au, pena ko nofo i he lotolotonga e kakai lo ngutu ta e maa. He kua mamata a hoku mata ki he tui ko Sihova o e ngahi kautau. Pena e toki puna mai e tongo taha o e se la whimi ki a te au. Na ihono ni maa e malala i afi. Aia na ne to aki a hiko whimi he whilau anga. Pena ne aia ki hoko ngutu mo ne pehe. Wakai kua tau ai me ani ki ho lo ngutu. Pea kua to o ame hohia. Pea kua whakamaa ho anga hala. Pena e whanonga foki ki he reo o Sihova. Na e pehe ko hai teu whikau. Pea ko hai e aluma a mautolu. Pea neu toki pehe, ko au eni ke whikau au. Whakaukau e pongpongi ni, ko au eni whikau au. Here am I, send me. E tau lotu, lau maari e maoni, wholofola mai ho tamau iki, ki ho kakai, ho saione, ho sāpate. Pea ki hanga o whakakoloa ki mautolu, pea whakafonu aki ho nau. Amen. Ko e tala noa eni, ko e tari eni a Isaia, hono lo tōko toa. I he mahe ono ko eni, o tohi ko ena Isaia. Ka ke whakatoka ngai ange, na e osi ngā u e whakapalofita pe ai palofita aia. Aia ko haia Isaia, pe ko haia Usaia. Ui ngaia koe mea koe ni nai hoko, nai hai e tangata koe kau ngā mea koe whamiri, koe maheni, ka koe tu ia o Israeli a Usaia. I he tau koe ia na e pekia ai. Koe tu ieni nai whakanofo pe hono hongo fulu maano. Pea ne pule e Israeli, i he tau e nimango fulu maua. O kei ke hatui upehe na ne whaito tonu i he ao Sihova. Kana e mea whakaloloma na e hoko pe ke he tui koe ni, i he aha koe na ne peki ai. Ka kutalamai he ni koe tui na ngau lelei. Kana e hoko e mea whakaloloma, i he ne tafoki e whakaosinga ne moui. Ka tau talanoa tatolo he pongpongini ki he palofita ko Isaia. Mari pepa mo e palofita ne aho nongo foha e toko ua. Pena ni ngau e whakataha to ngau e whakataha pa mo e palofita ko Maika.
Pea ku behena e ngā aue, ai palofita ia koe ni, e vahe uaki ko ia ki hono vahe ko ia hono ni ma. Nene o si ngā aue pe ia, ka koe hau koe ki he vahe ono, pehe ki he fitu whanoa PC. Pea toki hau koe ki he vahe ono, ne toki tāri ai koe ni. Ai nene ngā aue he fitu nime nima, ke he fitu nima noa, me he vahe uaki ia ke he vahe nima ko ia o Isaia. Pea whakafofua e kau te olosia ke he fitu whanoa, koe vahe ono ia, ai a to'o mea i e tau whakaukau i he pongpongi ni. Kau ku hai he vesi, ai toki tāri ka kato e he palofitani e ui ai o tuaki a te ia he fitu whanoa. Mana tui koe PC, na e alu e ta ue me olunga ki lalo. Ai a ka pau koe fitu nime nima, na e osi ngā ue palofitai, pia ne toki tāri lelei e ia i he vahe ono koe fitu whanoa ia. Koe tau e hongo fulu pe tau e taha nima. Pe toki hanga e Isaia whakakakato e ni. Ko au e ni ke whikau iau. Pehe peni koe a e kaunanga. Koe mo uia ni koe a Isaia. Na ne whie maari e pea i he momoko. Koe momoko tai hano tatau. Ai whahinga lotu koe nei whakahau ko he palofita. Ki mua koe pea o mai koe ki he wahe koe a honono. Pea hako atu ne whakamatala whikau akipa mai tonga taha koe ni. Na taku pe Isaia koe ne whakaukau o kune mau e tuunga maa oni he aoe o tua. Aia koe whehui o tau omi he pongpong. E malama pe ke hoko koe palofita ia tau e hongo fulu pe tau e tahanima. Ka te kiai ke li oa kakato pe li liu whakau furi e ku mo ui akuia. Koe mea ni nai hoko ki heni. Nai whakakaukau te taku pe au ia ko maa oni e ku whakawhea ngai i he ao koe a Sihova. Kai tā koe o kui kai. Koe whehu i lewa. Koe hale mai mea na e hoko ki he palofita. Na e liliu whaka au furia e loto sino pia moe atamai. O ne toki tukulolo ka kato ki he otua. What happened? Ka pako ene au si whaiwhekau pe ia, pia ngāue pe ia, pia anu pe ke lotu o malanga aki e pōpō aki. Ka au te kai ke tukulolo ka kato whaka au furia ne mo ui, kai toki hau mai ki he mahe ono. Pia ne toki pe he lewa. Ko au eni ke ki hanga au whekau au. Ko e hae mea nai hoko. Whakaukau pe whaa he pongpongini. Ulaki, Isaia soa ta lo. Ko e hae mea nai hoko ki a Isaia. Ko e toki wankai e pe ko e toki mamata a Isaia ki he otua. O be i he tau nei pe ki aia Usaia ne mamata ki a Sihova. Whamiri, o koe ke te ahi a whaingata alahi pe si te tau whekuki pe a moia. O koe ke te ahi no whaito o ona ia. Ka koe tau hau pe ki he whare o Sihova. O ku tala noa koe ne vesi. Ne mamata ki a Sihova. Isaia saw the Lord. I hono whale tapu. Kau hanga whehu i ke te tau tolu i he pongpongin. Koe tau na e ne whiha. Ho hao ki ngarutuku i palantaisi. Have you ever encountered God in his temple? He koe tala noa Isaia. Na ne osi malanga pe, osi palofita pe a malanga. Kana e te ki ai ke tukuloto i kotoa ia. Until this very day. Na ne hawai ki Sayone. He mole ko ia pe koe hala e tu i. Pia ne hau ki ai pe ne toki mamata ia. So, ko hai lewa na e mamata ia ki ai he taimina ne hawai ko ia ki he tembale. Ko e pole a pongpongini. Who do we encounter? Who do we see when do we come to the house of God? Ko e tau na e ne whiha. Ko ke tau tolu ko e kakai te watu ke haeranga ua mai a Sisu. Have you ever encountered God in his temple? When you walk in here, do you see Jesus? Ko ke sio nai ki a Sisu, peo ke hao peo whakasio sio, ko mea. Ko e pōre ka te tau tolu. Ka ea tau whoki me hono Sayone, hono kakai. When we leave this place, we have encountered Jesus in a personal level. He ku malama pea ke hao lotu, pea ke memi, pea ke malanga, pea ke whaiwhekau, ia tau e hongo fulu pe lahi ange. Pea ke hao pea mo ku toonga whakalotu. But yet, deep down in my heart, o te ki ai ke tukupa pea uli o au, o whakakato pa mai o tua. Whakaloloma. Pa i he tau koe ni nai pe ki ai e tu i koe ni. Pena toki hao ai, ka talunga mo e whaingata a,
Ke toki hawa e tu I koe ni, pene toki tau toi o mamata visone, o ne mamata I kia Sihova. Tai me lahe ko hanga he whai ngata amba mo e pole o tau whianga ngai pia mo ia. O ne hanga o teke lere au, ke tukua e kusio ke tangata, kau sio a kia Sihova. Mahalo pena e puri pe he whai ngā maari e mo e alo maari e. Pea ko hau pēo o hau pēa ngai ha, pea sio noa. Kai tālunga mo e aha koe ni, na e hoko ai e whakaloloma, o toki mate ai pe koe hala e tui koe ni, pēn toki whakaukau ai e palofita. Koe hako ai mea o kou uhinga o kou alo ai ke whare o Sihova. First, ke u encounter God. Ke u hao o mamata kia te ia, ke ono nau pēna e whakawhonua ki e tempare. Pēhe toko taha koe ni. Ka ikai o ngoi e mawha tuki o e kawenga o e anghala. O ku ikai mahu inga e ngongolele ia ki he tangata. Pē oa pēke ne mamata ki ha mea ha mai o e otua o ku maolunga mo hiki hake. Ko hangai ne wakai pono whakamatala he palofita. Ko Sihova o ku maolunga I hono awhio anga pēa mo hiki hake. He ikai mala ia, he ikai hao ngoi mala ia pē ko ha kawenga ia. He mamafa o e anghala. O ku hanga e whakaukau maulalo ki he otua, o whakaauha e ngongolelei, ma nau tolo ko toa pēku nau mauia. Who do you view God? Koe hana e o whakaukau ki he otua, ke o atu pē mea o ke whie maunai. Pē ke tiki pē nā ko si hau ki a te koe. Kai o whatever pē you have a personal encounter with Jesus. Do you see Jesus here at Ngarutuku I Palantaisi? For how long have you been come to church? Have you encountered Jesus for yourself? Ko hai nai ko ke mamata ki ai. Ko ke mamata nai ki ai Sisu. Pe ko hai pe te wakai ki ai, you see Jesus. When you see me, you see Jesus. When you see our young people, you see Jesus in them. Pe ko hai pe, kai tau te whito ki hau ki he whane o Sihova. Pe he pene a kaunanga. Whakaamu e ngai kōnga. Ki mua pia toki lama ke mau e tenga o ngongolele iha mea. Ko pau ke momo. Pe ke mau e kele o e loto. Ki mua pia ke nau whekumi ki a whakamo ui mea Sisu. Ko pau ke whakahake pe whanguna ki tau tolu ia. Me he whakatō tāmaki he ngai kafo e angahala. Ko whanguna nai koe, ko whanguna nai au. Ke ilo e nunua kovi. O e mo ui koe au koe ai. Ki mua kai mau haka. O e angahala. I he uraki tau. Koe mea nai mamata ki ai a Isaia. Na ne mamata ki e Sihova. Whakaukau honoa. He saw himself. When you encounter Christ or God, then you look at yourself. Koe mea nai hokantuko he vesfa. Pena e ngau e ngai pou e matapā he reo na oia na e wi. Pena e whakawhonua e whare I he ohuafi. Pena e peau toki pehe, ko mala ia, he ko auha, ko hui ko tangata lo ngutu tae maa, pea ko nofo I he lotolotonga e kakai lo ngutu tae maa, he ko mamata hoku mataki he tui ko Sihova. Once you encounter God, what happened next? I look at myself. Te kei ke tala noa mai he ia, na e ose ne sio ke he otua, pea ne sio ke ni ike, no. Once Isaiah encountered God, then he looked at himself. Ko taimi ko toa pēa ko mamatai ki e Sihova, pea wau sia e au I he tūnga whakapesinolo, e ko wau sia e otua, ko mea pēa ku hoko, then I look at myself. Who am I? Ko haia. Pea ko taimi koe nai wakahi wha Isaiah ki a te ia, ko mala ia he tangata mala ia ko au ko auha, he tangata longutu tae maa, pe ko nofo he lotolotonga e kakai tae ma tatau pea moau. Wai? He koe uhinga ko mamata hoku mata aku ki e Sihova. Family, ko ke mamata nai ki e Sihova. He ka paunte ke mamata ki ai, koe mea hoko pe, koe kusio hoi pe aki au. Koe whihu I, how was he before? Na e whewhe na ia, I he wahe uraki ua tolu whanima. Koe tuungani na iai koe, a Isaia, wahe tolu, wahe nima, ko tō mai miai whakaukau koe ni. He ko mala ia Jerusalema, pia ko hinga suta. Wahe, ai koe ves,
Panima vese valu pa mki tahata la wai ke vese wo. E mala ia ki na tolu whakahoko ai whare ki he whare. E mala ia ki na tolu tu hengi hake. Koe mo uena Isaia koe ki mua. He point his fingers at others. Ko ne siope, mala ia koe, mala ia koe, mala ia koe. O te gai ke sio he wha Isaia ke. O te gai ke umakai wha ke ai. For 15 years. Isaia pe, mala ia koe, mala ia. Kovi koe, kovi koe, kovi koe. Mala ia koe. How was he before? Na koe uhenga ia o te gai ke umamatai. Pe ai haku personal encounter with God because I keep focusing on others. O te kei ke ulawa e o sio ke he otua, he kou kei whakasio sio e we ni ike. Mala ia koe, mala ia. Whakatonga anga koe wahe ula ki nega e wahe nima. Mala ia, mala ia, mala ia ki motoro. Until he experienced God for himself. Then he looked at himself. Wow. E tangata mala ia e kakoa. Me ai na hoko ki he palofita ko ni hau ki he whare o toa. Uraki, ane mamata ka si honga. Ua, he looked at himself. And thirdly, Isaiah saw God's cleansing power. Ko taimi koe ane mamata ki o toa pa ne makai foi ki ai ilo e tuunga koe no kui ai. Pene toki pehe. Pene toki puna mai he vesi ono. Pene toki puna mai e toko taha o se lafi miki a te au. Na I hono ni ma ai malala I afi. Aia na ne to'o aki a hikofi me he whelaulau anga. Pena ne aia ki hoku ngutu mone pehe. Wakai kua tau ai me ani ki ho lo ngutu. Pea kua to'o o ave ho hia. Pea kua whakamaa ho o anghala. Kai o alema pehe kua mamata ki a Sihova. Pea aia whainga personal encounter pea moe otua. I hono whare. Koe mea nema hako, tene hanga te la mai ka te au, whai whekau, sio hifo ki a koe. Pea e ku sio pea ki a te au ia, pea hanga whakatatau manatui, maani oni na e liunga tolu e maani oni a Sihova. O ku keike ke lau koe toi tapuha pehe mai, o ku ofa, no. Te ke lau pea koe he wholawholame a se neska whakaha, o ku maani oni liunga tolu a Sihova. Koe uhinga ia ku lahia e ne ofa, because of his holiness. His 3 times holy. Pea ne ai, kua tau ai me ani ki ho longutu, pea kua to'o ave ho hia, pea kua whakamaa ho angara. Pea kua taimi koe ne toki wakai ai Isaia ke he otua. Pea ne toki wakai fo e lema ki ai, pea ne toki au sia lema, ai mathi o e otua. Pea tau whakamani, na e ui pe he otua e futangata hala koe. Yeo. After they have seen his glory, seen their faith, their sinfulness, and experienced God's cleansing power. He kai malama ke wausia e hivi whai whakamo ui, mai whai whakamaa e o tuanga he kuanghala. Kai o alema ko ulaki mamata o ki ai pia ia haku personal encounter pa mai o tua. Pia toki sio e whanema ki a te au ke ilo e tuunga o kou iai. Pia toki ia o mai lema e whakamo ui ai o tuanga ki a te au. Kai mahalo ka mihinga ko kei kui ai, o te kei ke u whakaata o te kei ke u mamata o. Ki ai haku whahinga whelame I pe au sia pia mai o tua. Have you experienced the holiness of God? Pea koe whakaosi. First, Isaiah saw the Lord. Wakai Isaiah mamata ki o tua. Pea ne wakai hifo ki ai koe ang halaia. Pea ne au sia lewa, pea ne wakai lewa ke whai whakamuia o tua whakamaa ne ang hala. Pea koe whakaosi, Isaiah saw the well. Pea ne toki wakai lewa ki he mamani. Pea ne whanongo ki he leo sihowana e pehe. Ko hai te whekau, pea ko hai e alu maa mautolu, pea toki pehe, ko hau eni ke whekau au. Tako tālunga mo ngai tau ki mua ia, pea toki tālunga mo aho ko eni. Na ne au si au e otua, pea ne toki whaki kakato ene mo ui, ko hau eni eiki ke whekau au. Hiri e ngai tau. Hiri e ngai tau. Tā o ku malama pe ia, ke u kau pe au ke hono siasi, pe au malanga I pe au e ngongolele, ka o ku te ikiai ke whaki kakato, a eku mo ui. Ke ne ngā ue. Me alalahi e wha. Nai mamata Isaia ki he otua. Mamata Isaia ki a te ia pa mai tūngang halana ni ai. Na ne hau sia, pe na ne mamata ki hanga he otua o to, pe ne hanga whamaa. Ane angala. Ko ke hau sia nai e hivi whai whakamoia o toa. Pea hiri pe koe ia.
Petoki mamata lewa Isaia ki tu ape mea teia. Ko aweni e ke whikaua. E kai ke tau lawa alu atu, pe ke tau alu maana, kai onga ko tau wausia e otua, pe tau wausia mo tau sio e whau kia te au, ke wausia e whai whakamo uika e otua. Ki mo arewa, ke utoki tau ke alu, he ko tali kankato he ko wausia a Sihoa. Nā kai ke pehe Isaia ia, ko whē o ke whē mau ke alu kia. Ko tari a Isaia nai pehe pia. Ko au eni whekau i au. Ko e hae tuunga mahenga. O kai nai ha whahinga benefiti ai e wahenga malolo i kai. A Isaia nai whakamooni a Isaia ia. I he blank check. Kai ke ne ilo e peke hae mea hoko mai. Ko e uhinga ia ne pehe. Ko au eni whekau i au. Kai ke ilo peke hae mea. Te u whekuki pe te au whangai pa mo ia. Ka ko pore i au ke alu. He ko ke ko ma. Ko whianga hangai pia mo koe. Ko wausia ai mao ni one a whiona. Ko ke whai hoku whakakoloa ko ilo i ko hai au. Pe ko ke whai hoku whakamaa. Ko awen. Whikau ia. O toki mau penia me haloto. Ko ne hausia e otoa. Just family. Patawanga ko hatau mātuku pia miheni. Ko ke mamata kia Sihovai. Ko ke mata si su. I hono a whioanga. Tāma pēha ngā utua whai tāma ki nang tātou. I ahoni. Amen. Maro ke whewhikau, mara maari e pungpungin. Tau hiwa tōku I hono te au hiwang furu mātolo himi. Te au hiwang furu mātolo himi. O whinangalo e ki whaipe. Tupuanga ko e whipe au. Ko mulu au. Ke mui mui. A hao whekau. Tuku ki au. Hiwa tahe te au hiwang furu mātolo himi. Pau pe ewa mūlea ki tau hiwa e whango mai ki tau mea lea.
E tau lotu. Eki koe mau lotu e po kakai. Iho sāpate iho saione. Tuku moha o whina ngalo eki. Ke mau turi fua ki ai. Pa more more iki mau tolu eki koe ka wanga hala. Pea tuku peke a fio na e mau loto. Ke makai mai e ni ihi ke he ke te mau tolu. Oku haa tuai koe a fiona. Tuku hao keresi mo halo wha ke mau tuku pia mo ia. O kore kotoa ni keresi a eki o wha tua whio me lau maari e maani oni. Fumoa mo alo wha e whamiri o ngalu tuku I palataisi teu atu ki o haere anga mo mai. O ua na hiki. Kai whai bota ngata.